Le ai se whaaiunga le malo wa whaia whaasanga ia Steve Mahari, ma o lea ua toe tu wa iai. O Mahari o le whaatono o le whamek ma le ACC, o ia fo isa avea ma minister o le leipa i tau sanga walu. Ma o lea fo i weia solia ia inga o lo whaafai ngā lue ngai, o na oni ana la fonga tau polo kiki, e ono fesilingi ai le lua luangia, o ona manatu mai whainga wha polo kiki. O le mata upo lava fo i wha penei lea na tūli ai Rob Campbell i le vai aso tālu ai, peitai. O le ai o se whaiunga o whaia ia Mahari o whai mai ai Campbell i tāla le News Hub, o na o Mahari e le lato whai ngā wō manisio minister. Mai le taita e le National Christopher Luxon, e ta tau ona tutusa le whai ngā Mahari ma Campbell, ma o lona winga o le tūli, ma ato no le ese esenga, o na e maa whana whai ngā wō Mahari ma le pāle mia Chris Hipkins. Ai mai le minister o le fua malo loina, Dr. Aisha Verrill, le ana ia mua tu lia Campbell i le vai aso tālu ai, wa umona wha ato ese atu Mahari, ma wha ai loa fo ilo na langona Salamo, ma o lea fo ina wha amawai atu ai ia te ena. O se tali wa whai mai ai Campbell, o lea fo ina ia whaia, peita ia le Italia ina. Wa tolo pōta o tōngana wha amoe moe whai el whale mai Dunedin, ona o le uti o le whai ngā luenga ma le pisi tele o le Emergency Department po le ED. O le tala mai le ana po mai le whale mai ma ua wha ato ese ai ngase a awhia, ona o le nei swinga. O lo taha uai fo il whale mai, ua pisi tele le Emergency Department i le toa tele o ngase sulu atu. Ai ua toa ngao le au whai ngā luenga i le ngata o nisi o lo mamai, a o le tele fo i oawa no whai ngā luenga o lo wha asala lau. E ui lai le pisi tele, e le wha apeo ngase o lo sulu atu, ma o lo wha asolo lava fo i le wa aingo tangata o atu i le ti ngā ino le ngase. Mai le whale mai Dunedin, e le na o yel whale mai o lo pisi, e wha apea fo i le tele o whale mai so o se vaenga o New Zealand. E le imanino mai le swinga o wha ilo mai le pūlenga o whale mai Dunedin, po o a whea le o toi tolo po i eita o tonga o ngase o suia nei. E le isa vali le malo ila na tala na whai mai o le ale ini si itanga o tutongi o na tangata whai ngā luenga o lo o mawaina le silia ma le se lau wafe tala. I le tausanga, e ui le sāna iai. Talo mai le luafe lua se fulu. O le ana wha asao na toa ia ini si itanga o tutongi o tangata whai ngā luenga le malo i silia ma le se lau wafe tala tutongi. Peita isa wa ia ape rilo le tausanga te aluai, ripotia le ni sape whai tau wafe tangata whai ngā luenga. O loo au fia i totono o totongi maululunga nei na maua lava si itanga o totongi. Mai lea taimi sa ia o mai a Novema. O lea na toe maua fo isi itanga o le isi wha se lau luas ful fitu tangata whai ngā luenga. Ma o ilato nei au fia i tangata ngā lulu e valus ful wiva i le matanga luenga le Social Development, limas fulu tasi Energy Efficiency and Conservation Authority, fas fulu lua tangata ngā lulu e le Inland Revenue, ma o lo iai fo i malito a lima, tangata whai ngā luenga le komisio ngā luenga le malo. Le ana sau mai ele whaai ungo le leto e whai au si itanga o tutongi. I lato e silia ma le se lau wafeta la tutongi le tausanga. Ua upu ia le taita il act David Seymour le whai mai o lo tau ma whai e wha asau tu pe tangata tutongi la fonga. A o lea ele o ma whai o na wha atau nu. Ai mai le pale mia Chris Hipkins, o lo ia lango ina pe le wha atu ma wale whautuanga. O le ai o ni si itanga o tutongi mo i lato o lo ma waina tutongi ma walulunga nei. A o le tali al komisino ngā luenga le malo, e iai lava nisi o mafu anga te tau na whai ai lava si itanga o tutongi mo nisi o le au whai ngā luenga. Wa toe maua uma le ono afe tangata lea sa su e le umai o le afao Gabriel. Wha amaunia mai e leo o leo toe maua fiso o ta inga mai lātou uma nei. Ma o le toa tele lava o tangata Halls Bay ma tai rafiti. Ai mo le tamai a Joseph Arudidi o lea lava ele i maua se fiso o ta inga, ma o ia lea na mua whai mai o no sue, o na ele o mawhai o na maua se tala. Muli ai o mai vai aso tāluai, ua wha upuina o le tangata ua le iloa. A o le i mawai Joseph, whai mai lo ofiso leo e ono le fiso o ta ilona le iloa, ma lea whasa iai nei. O le reporti fo iana nawhina toi wha mai se mai eile ofisa leo i ainga mawhatia, ua whasi o tia o lātou tangata ono lea wha, e pe ona iai pele fwai numera e se fulu malitasi. Ma tala muli, ma losi tele le sasau ane o le afi o le loli na mua lunga le motorway au kilani le vaveau ana leila. Lea nai uina ave e sea mai ei nisi o ainga no nofo lata ane. Lata i leitu lai tolu le vaveau i le on-rampi le tui mātua papakura, lea na whawhango ei nisi o ainga i lea vaengo au kilani ina ua pāle loli sa iei totonu vai la au. I moli maua nisi o ainga i tala le Herald na amata mu le pito i tu o le uta, ma amata whaasolo ane ai le pito i luma, ma o le pāo vai la au sa i totonu o le loli, e sili atu ma le maululunga o po moli.
O le fiti solo o mea na papa mai le mu o le lolianga I whale o ainga no nofo lata latane na ave e sea I lo manisi o ainga. Na iei fo ima leo leo e feso soani le ngā luenga tine I mu le waweau ma e whaafetaia I le isi na whainai. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.